pouring down on me, and I can see it's planting me. From seeing things affecting me, I just can't seem to find a way. Trapped in this world and locked in, no way I'm tuning you in. Serata li tħollu torbot il-lejla għal Emma Muscat li fil-programm Amici se tieħu sehem fi sfida mar-rivali tagħha Carmen Ferreri. Sfida li fija se tiġi eliminata waħda miż-żewġ kompetitriċi. Wara li fil-ġimgħat li għaddew Emma kantat ma' kantanti ta' kalibru internazzjonali bħal Laura Pausini u Gianni Morandi, il-lejla mistennija tkantat ta' kanzunetti fosthom ma' il-volo. Il-manager ta' Emma, Kit Muscat, spjegalna li f'din l-isfida fadal bis 7 studenti u 4 serati biss, inkluża tal-lejla. Id-destin ta' Emma se jiddependi mill-voti tal-ġurija kif ukoll tat-televoting. B'wirijiet eċċellenti s'issa Emma impressjonat tant li l-kumpanija tad-distribuzzjoni tad-diski, Warner, tinsab interessata fiha. Il-manager tagħha, Kit Muscat, jemmen li l-wirja mill-laqwa ta' Emma, minn barra li toffri opportunitajiet ġodda għalija, tista' tiftaħ bibien għal artisti oħra Maltin. Kull lejla hemm xi 6-7 miljuni qed jaraw audience qed jaraw dal-programm. Ġifieri tista' timmaġina kemm importanti li hi ovvjament qiegħda hemm u turi li Malta aħna nistgħu noħorġu b'artisti ta' ċerta livell. Intant, is-sehem tagħha f'Amici offra lil Emma l-possibilità li ssir magħrufa fejn fost l-oħrajn il-video mużikali tad-diska oriġinali tagħha Alone raw aktar minn 750,000 darba u fuq Instagram qabżet 380,000 follower. Just attitude